Adjeiman mancheni aje sana o klebe kuku eke lume ke mambi e poto eshan yo manye yelimni ya Adjeiman shia eteji meni huwa fi yelini eni dana ba jeni shamo nshie brass band nye ni aje sana se kete shia wulue ke atalume ni trash kato snene atia jenji he na jeni shamo nshie shitana ba jeni shamo nshikra ayen pa ke chonye Jano se ni aje sana o kleme kuku ni Adjeiman manche egbako ke jeni shamo nshi ke nye shia wuje fe amni ke abote ni aje sana no mni di enche ke agbako ohun yeje ke shoshi amni fe ke wo ehin no ke te mamni ke ashoni e ke nye je ngbe fe ni sanation ni ye e shafe ke nyeje na amuna ya gomni na me wo me hie no eko ke ba shiagbe ke ba bu no fe no na owula kose na kan bia no ne to no ya manche ni ba wa bona fe na Adjeiman akọ ibama papa ebu eko na bashi na pa clinic na ba ma ya Adjeiman he mama ni moni ba ma ne eje Belgium nia ya manse noji achukusun ya no ke pani fe mo he mama ni awofia to ewo han ni aje sana o kleme kuku boni eye egbian ekene min da man bi fe ashireshme dromo what do washa ni no dromo na what na wala ka jaga agashi aba fe no kuni ye fe e han wo ye mane wo benu shi mo do mo ne won da man bi fe ashireshme man ba ko mo ba pa ni bu Adjeiman ba fe akashi man kuni mo dromo e ku me fi mo kenu ya man fe ma ko ni mo fe be ye no Adjeiman chi amole nuwa ejo wono no pa wuji wonyeme game bo fo me Adjeiman se ni abawo Adjeiman ni bashade papa me han ka ta kende akashi Adjeiman ko papa ji ni bojo mo ipa Adjeiman no se akpani fe mo he mama ke mu no fe no na o wula ko se no se shomo ke yeli kanunu mo son